Талант байке, мен сіздің яри фанатыңыз табалым қошайын бұл. Салам алейкум. Мен сіздің ең мықты подписчигиңиз болом. Мен сиз менен ойногум келет. Мага эч кандай подарка кереги жок. Мен сизди эртең менен эрте школго барайын дегенде видеолоруңузга лайк басып, репост коюп, комментарий жазып кетем. Мага эч кандай подаркаңыз кереги жок. Жигиттер, менде да ушундай болгон кичинекей болгон подписчиктерим бар экен даже жигиттер. Азыр сурадым, эмне подарка берейин сага десем, байке сиз менен только ойносом болду, подарка керек эмес дейт. Давайте бир подаркасын берели. Салам байке, мен сизден күткөн эмесмин.